Bama samu simwe na program Lumba South the World is na yatabole. Na mukwaka no muze and nobody Oliak. Sifu bad Oliak silimu Amolata district. Amolata district ngwatse okusoma biki ambako banyo district ili akari a Uganda. Narenga na mwaka no muze naka halukisine wa ulira lukisirwa sama ulumu hana so bukusina mana okay. Awakane munembo Nanumendi wana papa bananga waluhumwa arajabu ohumwa ebutareja town council utareja district kyitundi kikweramu amagogali kutekinike utareja panga lihidala shange ne ngenda nendo ekikumi sangana eno mugisuno omuhana wangono watandiwo hungaya nigano mega gola masina ga Bwayo n'abantu programu aliyo mawulanginyo era puliri sana banatandika hiro masawe 10 ne hitundu paka sawe 12 kale ni musanga yene wangaya nendire nyokese ho wayo ti Mungu amuhume okusinza programu gije geyongero hola erege yongero kusomesa kubanga nasomesa bulanginyo nabana bahira bangere bategere kubasomesa ibiti bya hale gata mone biti binyahago no hugumisa abantu kubane pisendanyi kale musimire geyongere okutina moni programu yo katonda mukume minangu tali mugisu nangu lira ulanyi wene dache va mwendanya na banatande okuloma situ za radio Bubakha isi Katami Bwayo uramba ku UBC radio Butebo amhomara haba salumu kisuta nenga walondele program to Mr. Bwayo Richard bare ati ufunamo kama huruma kalinabi kala arisiriso linge wo murambi Yesu ramba na wo ramba nga Richard baramba na mwe wo marabisaka ramba kabsori kulo wanga warambire bulayi abantu nga bakenda bembalisi naliyo program yakendelyo kwasana hulundi wele abali amina.